Njegova svetost, patrijarh srpski, obišao najpre crkvu Svete Trojice u centru Kraljeva, podignutu još 1824. godine, koja je pretrpela velika oštećenja, najviše na svodovima i zvoniku. Narodu i crkvenim velikodostojnicima patrijarh je uputio reči utehe. Na nama ostaje da tu nevolju podelimo zajednički. Nadamo se da će država učiniti svoje, ali će i crkva sa svoje strane preko vernika. Apelovat ćemo, činit ćemo koliko je to moguće da se ova katastrofa koja je prilično velika, koliko toliko ublaži. A ono što je najvažnije po mišljenju jeste da se omogući da se prezimi zima za oni koji su ostali bez krova nad glavom, a ostalo će polako vremenom se biti sanirano i učvršćeno sa nadom da se to više neće ponoviti, ali moramo biti pripremljeni i spremljeni i za možda čak i nova iskušenja. Ja se nadam da jeste. Tokom obilaska grada u pratnji vladike Žičkog i članova kriznog štaba, patrijarh srpski Irinej je zastajao kod svake oštećene zgrade i ljude pitao da li su bezbedni u njima. Delit ćemo, poručuje patrijarh, dobro i zlo sa narodom Kraljeva, jer smo bili i ostaćemo bližnji i u najtežim iskušenjima.